ikintu kimwe. Najua kama muda una dakika hizi. Uno mwanya hapo watu wako katika nyumba za wafumu. Hariho abantu bari mu nzu z'abafumu. Wako wanaabudu shetani. Ariko bahimbaza Satani. Wanaimba nyimbo za kishetani. Baririmba Satani. Lakini wewe na mimi. Ariko wewe nose. Bwana ametukirimia neema jioni ya leo. Imana atugiriye neza ku mutwaro. Kanuni wa Bwana. Tubimwimura Imana. Tuziimbe nyimbo za kumuinua Bwana. Kugira turirimbe indirimbo zo guhimba gushima. Kumupa utukufu Bwana. Indirimbo zo guheza icyubahiro. Nyimbo za kumsikia Bwana. Indirimbo zo gushima na yacu hejuru. No guhamagara Imana. Karibia ndani ya konseri. Yegere mu kino giteramo. Naweza kuchapia Bwana makofi. Kamwe Imana yacu amashi. Sikiliza nikwambie. Ubuzima bw'ubwira. Jioni ya leo. Kuno mugoroba. Ni siku ya kawaida. Umunsi udasanzwe. Siku ya kawaida. Umunsi udasanzwe. Ninakutangazia ya kwamba. Nakubwiye ngo wewe ameukopa leo. uri hano uno munsi. Wewe ni wa thamani. Wewe uri uw'igiciro. Wewe Bwana amekufanya wa thamani. Wewe Imana yakugira uw'igiciro. Nakwambia kwa nini wewe ni wa thamani. Nakubwira impamvu uri uw'igiciro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu wako na Biblia. Abantu bafite Biblia Watasoma hata kunyumba. baraza gusoma n'imuhira. Biblia inasema hivi. Biblia ivuga ngo Katika kitabu cha Isaya 44 Yesaya 44 mstari wa 2. umurongo wa 2. Haleluya. Amen. Biblia yangu inasema hivi. Biblia yaje ivuga ngo Mungu akakufanya Imana itugira na kukuumba toka tumboni mwa mama. ikurema ivuye mu nda. Mungu amekufanya Imana yarakugize na kukuumba toka tumboni. ikurema ivuye mu nda. Atakaye kusaidia uzogufasha usiogope. ntutinye. Mungu atakusaidia. Imana izogufasha Usiogope. ntutinye. Ewe Yakobo. Yakobo Mtumishi wangu. umukozi wanje. Na wewe Yeshuruni. Wewe Yeshuruni Ndiye kuchagua. nagutoranije. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie. Ndakubwira Mungu amekuchuma wala amekuandaa wala hujazaliwa. Imana irakuzi cyangwa iragutoranije utaravuka. Ati alikuchua. Igihe yakumenya Akaona wewe utazaliwa wapi. abona yuko uzavukira he. Utazaliwa kwa baba nani? Uzavukira ku papa uhe. Utazaliwa kwa mama nani? Na uzavukira ku mama uhe. Haizuri baba ametoka Amerika. Ntacyo bitwaye mama yavuye muri Amerika. Haizuri baba ametoka Kongo. Ntacyo bitwaye avuye muri Kongo. Mungu alijua jinsi wewe utakapozaliwa. Imana yarizi ingene uzavuka. Niyo kubwira yuko uri uw'igiciro. Akubwira ngo ntutinye. Ewe Tiago. None ntabwo kwivuga nanjye. Ewe wenge mtumishi wangu. Tiago mukozi wanje. Theodore niliyekuchagua. Kandi Theodore natoranije. Sikiliza nikwambie. Wamuze ndakubwira. Mungu amekuchagua. Imana yagutoranije. Ili uje hapa ulimwengu. Kugira uze hano mu isi. Hapana kufanya dhambi. Hapana gukora icyaha. Uje kumtukuza Mungu. Uze guhimbaza Imana. Nisapoti kazi ya Bwana. Kandi utere intege igikorwa cy'Imana. Sikiliza nikwambie. Uze ndakubwira. Kwa sababu Mungu alisema usiogope. Kubera Imana yavuze ati ntutinye. Unajua kwa nini wanadamu wanaogopa? Impamvu abana b'abantu batinya. Wakati mwanadamu anazaliwa. Igihe umwana mudavutse Analia machozi. ararira amosozi. Inamaanisha nini? Bisobanura iki? Ndani ya tumbo alikuwepo salama. Mu nda ya nyina yari amahoro. Lakini wakati anatoka nje. Igihe asohotse hanze Anaona matatizo. acabona ibibazo. Ndio maana analia. Niyo mpamvu arira. Lakini Bwana anakuambia jioni ya leo. Ariko kuri uno mugoroba Imana irakubwira Usiogope. ntutinye. Alikuumba ndani ya tumbo. Yaturemeye mu nda. Na anasema hivi. Avuga ngo Usiogope. ntutinye. Yeye yuko tayari. We ariteguye Kukubariki kama mtumishi wake. kumuhezagira umukozi wayo. Na kama wewe ndiye amekuchagua. Ntawe yatoranije. Sikiliza nikwambie. Uze ndakubwira Mungu akakubariki. Imana iramuhezagira. Baada ya kuzaliwa. Umaze kuvuka Bwana akakubariki. Imana iramuhezagira. Akakupa manyumba. Araguha inzu. Akakupa magari. Araguha imodoka. Akakupa uchuuzi mzuri. Siza kwenda kudandaza
uzaza neza, akakupa kuendelea ndani ya maisha, acha kuwanda nyamuzima, akakupa vitu vingi sana, acha kuhibintu byinshi. lakini sikiliza nikwambie, Alikumviriza nakubwira, uza nakubwira, hapo nifuate dakika kidogo. ukurikirana mu mwanya muto. Kitabu cha Warumi Abaroma 11:31 36 nasema hivi, uvuga ngo vitu vyote vinatoka kwa Bwana. ibintu byose biva ku Uwiteka. Haleluya. Amen. Vitu vyote Ibintu byose vinatoka kwa Bwana. biva ku Mana. Na hivyo vitu ambavyo vinatoka kwa Bwana, Ibyo bintu biva ku Mana, Bwana anayo uwezo wa chini yake. Imana irafise ububasha hejuru yavyo. Na anasema hivi, Avuga ngo akitaka ashatse inarejea kwake. bigaruka kuri we. Sikiliza nikwambie, Uza nakubwira, kama Mungu amekufanya msalimu, Imana yakugize ukavuka, najua amekubariki, yaguhezagiye amekwisha barikiwa. kandi warahezagiwe. Hivyo vitu ambavyo umebarikiwa, Ibyo bintu wahezagiwe, ana mamlaka ya vitu hivi. arafise ububasha kuri ibyo bintu. Ukivichezesha, Iyo wabikinirisha, anaweza kavinyang'anya. arashobora kubikwaka. Ukivitunza vizuri, Iyo wabifata neza, anaweza akakupa. arashobora kuguhezagira ibirenge. Ukileta mchezo, Uwazana kuvyina, anaweza kurejea kwake. birashobora kugaruka kuri we, Anapatia mtu mwingine agahereza uwundi baraka hizo. uyo mugisha. Uza rero nakubwira, Jioni ya leo tuko hapa, uno mugoroba turi hano, tumekuja kusupport Boys of God. twaje gutera intege gospel Na bwawe hizo baraka ambazo Bwana amekupa, kuri iyo migisha Imana yaguhaye. zamani hakukuwepo hivyo. Kera siko wari uri, Zamani ulikuwepo mtu wa chini. kera wari umuntu wo hasi. Lakini leo Bwana amekupa kazi ya heshima. Imana yaguhaye akazi k'icyubahiro, Kwa nyumba, Imana yaguhaye inzu, Bwana amekupa gari. Imana yaguhaye Bwana ingendeshwa, amekupa maisha. Imana yaguhaye ubuzima, Bwana amekupa vitu. Imana yaguhaye ibintu. Uko mtu wa VIP. Uno munsi umuntu wo hejuru, Mtoto unayekuwa nao, ariko muri ibyo bintu ufise lazima leo utasupport kazi ya Bwana. bikwiye yo gushigikira umurimo w'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndogo Bwana amekupatia. Icyo Imana